Ngiyakubingelela egameni kaJesu kuphina kuphi lapho ufole khona lithuba lekufunza iRhapsody yemaqiniso lokuyincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris oyakhilomediya CTD. Lamuhla Somvo dingemashumi lamabili nesithupha enyangeni yaBhimbidvwane eminyakeni wa 2025. Lamuhla umfundisi uthi senda tinguquko nasithandaza. Amen. Jakobe 5 verse 16 uthi umthandazo lojulile losuka enhlitweni loqhubekako wemuntu olungile wenda ukuthi kube nemandla lamakhulu kakhulu latshintsha ekusebenzeni kwawo. Amen. Labanye bamvu babona umthandazo njengendlela yekusita bamvu labaphuthakathaka engcomveni noma labo labangenalisito futhi labangenalo lithemba kodwa lokho kungumcomvo longakalungi nje. Uma uconza umthandazo nesizathu sekusithandazelana utawubona ukuthi asizange sesithandaze sisesimeni sebuthakathaka noma lesibucayi, asithandaze nje kuphela ngekwethemba, sithandazela kwenta tenguquko. Amen. Umthandazo embusweni waNkulunkulu uhamba wenze lithemba khashane noma nje lithemba liyimvo lenhle kakhulu. Eqinisweni sona kanye sendo semthandazo sivela ethembeni. Kodwa na uqala ukuthandaza awusabonisi nje ukuthi unelithemba, nyalo sewena tenguquko. Amen. uNkulunkulu akazange sekafune ukuthi sibe sesimeni sekubabede lithemba lapho sidiva sicinzelekile futhi sivimbedelekile singenda nanoma yini futhi siguqule noma ngabe yini egameni lakhe enzaweni yemthandazo. Amen. Nawufunza imibhalo utawuthola ukuthi ngaso sonke isikhathi baNkulunkulu bathandaza kwenda wadimangaliso tinkinga taguquka tabafakazi. Kuyafanana nanesikhathi sefu imithandazo yefu yaphumelela. Ngakho akwendi mehluko ukuthi inzaba enjani, thandaza. IBhayibheli lithi umthandazo lophumelelako lovuthako wemuntu olungile uyasida kakhulu wende amandla lamakhulu abe khona lanemandla ekusebenzeni kwawo. Amen. Thandaza ngekwelivi laNkulunkulu, sebenzisa ligunya lakho nekubusa kwakho Kristu. Amen. Sebenzisa libito la Jesu bese ugucula leso simo lesibonakala singenalithemba. Noma ngabe utithandazela wena umuntu lomthandzako sive sakho insinziso yemphefumulo noma kuchubekela embili kwelivangeli, thandaza ngekutethemba wathi ukuthi unelungelo lekuviwa uNkulunkulu. Amen. Wasitshela ukuthi sithandazele ngoba bekahlele kuphemvula. Haleluya. Ungaloko uthi ubona umthandazo njengendlela yekugcina noma imvo lesiyenda ngoba siphelelwe ingcomvo noma timvo lesingakhetha kudenda. Cha, nasithandaza sithatha sinyathelo indlela yefu yekutsenza timo nekukhulula imandla kaNkulunkulu kwenta tinguquko nekusungula insamvu yaNkulunkulu emhlabeni. Haleluya. Kuchubeka nesifungo sefu salamuhla ungafunza 1 John 5 verse 14 kuya 15, Marko 11 verse 24, base Philippi 4 verse 6 kuya 7 na Johane 16 verse 23. Amen. Sidathatha ngomthandazo utawusho emva kwami uthi babelo thandzekako. Ngiyabonga ngelungelo nemandla emthandazo. Imithandazo yami yasebenza iletha tinguquko empilweni yami. Nasetimpilweni talabanye njengoba ngisebenzisa ligunya lami la kamoya. Kuto tonke timo futhi ngenda insamvu yaBaba ekuphileni kwami. Kwebamvule ngibathandzako nasetiveni temhlaba. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Yathemba ukuthi uyijabulele iRhapsody yalomuhla. Amen.